Loron diak maluk sira hasor malu faleho ami iha programa editorial. Hanesan bay-bayin programa editorial ami sefo saikona ba kunti udu husi publikasaung editorial iha Jornal STL edisaung kuarta lorong sanulo fulan Mayu tinan rihun rua nulu resintolu nomos informasaung nebe jurnalista STL rekolya no publika ona iha Jornal STL edisaung ohingnian. Diak maluk sira editorial iha publikasaung Jornal STL edisaung ohingnian kualia kona ba politika fahe osan la eduka povu iha ambiente demokrasia. Ya tuha tene klean kunti udu husi editorial idane iha ona haunia soring editor Jornal STL Zermanu Souza. Loron diak. Diak loron diak bon dia ba belum parada bon dia mos ba leitores Jornal STL nonemos ba maninuk STL TV nebe mak nam kari timor lara. Oke diak iha publikasaung editorial Jornal STL edisaung ohingnian kuliah kona ba politika fahe osan la eduka povu iha ambiente demokrasia. I kunti udu husi editorialnya winsa. Dia kawanai wahin iha editorial STL wahin loron dian ba kona ba ho titulu politika fahe osan ba la eduka povu iha ambiente demokrasia. Idane talase susi ho atividade kampanye ni bema ka kampanye eleição parlamentar 2023 ni bema ka warna lau iha teritori larang tomak iha kampanye nya mosu buat atividade join laos de talo kampanye mai be desconfiamos iha partido politik balu maka aproveita kampanye idane fahemos o sangga fahe san ba komunidad saya hanesan miuzida atau insa atrai povo ninia botus. Maybe kita foto questão idane sai editorial tambah iha miuzida ne belemos lori povo sira la hare i la kohi kriya ambiente ne be maka dia kata sira la bele ho meu sirane bele haklot siranian hanoi i siranian hanoi katak atau hili partido nebe maka bele sai hanesan partido nebe abang bairua loktuir halo desenvolvimento nebe maka dia tambah lihusi buat mekanisme sirane belemlos halo sirnia hanoi komunidade sirnia hanoi ne sir hanoi deit maka atau insa para sira hetan beneficio ka hetan sasan be maka fahe husi partido balo mai be sira haluang katak ihat sir lah hatena katak partido ne be maka la saida ne belemos abang bairua halo para sira o insa sira la bele bokan tambah idane maka itu wa infoti ke stang idane sai hanesam titulo iha editorial katak idane maka ita fahanoi ba editor sira katak iha era demokrasi ne la ausdate atau be ita larame timba katak larame timba fahasasan entau ita hili partido idane mai be ita lahaten katak partido idane depois de fahatia sasan ita hilinya to lorong ida nia ukuntia nia continua nafati nia be idane dia asam idane dia mai be se idane asam idane ba kembali di tempo kampanye momento idane sane maka to lorong ida nia ukun dalam rumah nia se la atingi buat sirne i belemos nia beneficio de itba ninian ukung bahira ya tempo ni bem ni ukung tamane maka asang sirane sane bele cualquier sede bele simu mai be to eleição tem hanoi di dia hare halu di dia idane maka para abang bairuane sene hili partido ni para abang bairua se for beneficio na fatin banian atau bawain laos be atau ditambah de itu dia be agora kampanye ya itu simutia ho tu dia masih telah haten ninia lala ko dene futuro ba partido nene ba oi idane ba ko infoti idane saya nesan título importante ba idane editorial wahinya significa kata povos tem que matang moris ne online hare hifihir partido dane be maka fahe osan ka halo politika sera iha tempo kampanye ne ya los nene la salat idane maka importante ba ita para atau insa população sirmos la belebe saída mas sira tem que matamoris ne online sira fihir partido ne be maka mas que simu mai be sira fihir mas partido ne be maka bele iha niniang bijang politika ne be maka ba oin para atulorin desenvolvimento nação ida ne ba oin laos ba desenvolve fale be buat atitude sirne ma koruptor maka iha larang.
Oke, dia kita de maka conteúdo si editorial e a publicação jornal Estel Ohingnian. Ita continua ba informação nebe jornal Estel publica. Hanesan bye jornal Estel iha página sanulu resin rua honia rubrika oi. Ita hahu iha página dahuluknian iha na baia informação neng. Primeiro maka PLP husu respeita líder nacional. Plataforma mantém taur iha primeiro ministro. Tirmai lalika vota Partido Bosok Povo. Visi MAP afilia ba CNRT. Tirtang mai Fretilin ukun sai muda sistema. Datang maka Presidente Republika Horta pose arjunto PGR 9 no ikusliu la los Fretilin fahesasan. I datang mox diskurso Jose Reitor dit iha seremonia graduação badala sanulu resin hitu. Dia Husi informação hirakna informação nebesai headline ha página dahulu yang maka PLP husu respeita líder nasional plataforma mantém taur iha primeiro ministro e tambah sama kredação Estel hili título idane sai headline ha página dahulu nian dia kohen iha página dahulu ba Estel ohinian foti título ida konaba Partido Libertação Povo husu respeita líder nasional. Ita foti questão ini tambah lase susi durante ia atividade kampanye ia quase partidos hamutuk sanulu resin hitu nebe maka sei compete ia eleição parlamentar 2023 ia dia 20 maio agora tamne maka hahu ia semana hirak liuba halau kampanye baibe ia kampanye ni laran mos buat insulta malo egoin tuiri tidak kenin yang Hanoi jurkam sirap ididak halo ninian insulta malo insulta mos líder nasional sira tamne maka ihane parte husi partido PLP nian maka koordinador ekipa suceso Antonio Freitas husuba hotu kata ita persija kampanye bela kampanye mebe persija mos ita tengki respeita malo tau dignidade o insa para la bele insulta malo iha tempo ida hanesane tamba ita insulta malo ida ne sei la fo beneficio kata ita se saida mebe i cria belemos cria fali confusão cria fali problema entre militantes ka simpatizantes partido sira tamane maka hanoi ida PLP husne buat nebe maka dia ki fo hanoi ba hoto kata atu buka wa insapa kriya politik nebe maka dia politik nebe maka digno i politik nebe maka lori desenvolvimento bara ida ne persija qualia buat nebe maka lori desenvolvimento buat nebe beneficio i qualia programa nebe maka dia atu nune para baoi qualquer partido nebe maka manan bele desenvolve i bele halau nina programa ini para saya nessa programa importante hodi halau desenvolvimento bara idane laos atba cria vale problema cria vale insulta mal idane maka wahinta foti idane par hanesan ita hatutan PLP ninia partido PLP ninia hanoing eba pu komunidade sira kata persija tahu atenção ba questão idane. Oke, dia kita maka informação iha página dahulu kalian. Ita continua ba página rua honia rubrika politika no lei. Iha ba primeiro informação maka primeiro ministro ba Labuan Bajo participa Cimeira ASEAN. Tirmai combate crime iha fronteira Poldri husu VMI. No datang maklabele politiza subsídio idoso veterano iha kampanye. Tirmai Fretilin hakarak dada kadoras mai Timor Leste. Dia kusi informação nebe sai headline iha página ruan yang maka primeiro ministro ba Labuan Bajo participa Cimeira ASEAN. Conteúdo husi informação no wensa. Dia kanai wahia página segundo qualia kono ba primeiro ministro tawar matan ruak mahal visita ba Labuan Bajo Indonesia hodi participa ia Cimeira ASEAN ne ita hatene kata Timor Leste agora dadam preparaan atu adere ba ASEAN tamane maka ia fulan idane nelaran part nasaun sira ASEAN cria encontro boti dai Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur ba Indonesia nian teman maka persija leader husi nasaung ASEAN sira partisipa tamne maka orse ko ya itanian premier minister tawar mataruak desloca ba Indonesia hodi partisipa
Simere idane hone idane importante tebes ba Timor Leste ente Timor Leste ho Indonesia liliu ba relação bilateral internasional rua tamane maka persija tebes duni iteniang primeiro-ministro ba participa ne ba atau hatudu ba Timor Leste katak ita Timor Leste mos pronto para atu o insa adere ba ASEAN tamane maka iteniang primeiro-ministro ba participa iha ceremonia idane. Ok, dia que ita espera kata ko participação sefi governo baiha simire ne be halau iha labuan bazo ne bele fo benefício duni ba Timor Leste ne be prepara hela tu adere ba na South Sudeste Asiático ne. Ok, dia kita nema ke informação ya página ruannya ita continua ba página tolo ho nia rubrica cidade no crime. Ya ne ba ya informação 5 primeiro maka arguido ohododi na tolo tama prisão preventiva. Tu irmai tribunal julga oficial finanças NGO ZRS. Noida tama eletricidade circuito ahihan umaida. Tu irmai Pol Trans dili prende viaturas tol nulu racing neng. No ikusliu maka prisão suai iha dadur moras mental ho deficiência. Dia kusi informação hirak ne informação ne besai headline ya página cidade niang maka arguido ohododi na tolo tama prisão preventiva. Itama sama redação STL hili título idane sa headline ya página tolo nian. Yak ohi ya página tolo konaba arguido ohododi na tolo tama prisão preventiva. Nela se susi caso nebe maka acontece iha Quintalbot iha sábado liuba iha lorong sanulur lorong nen fulan 5 nilaran iha neba acontece incendio ida katak iha confronto entre jovem Sira hamate jovem Dodi ni vida iha tempo neba tamne maka liusi asaung idane parte polícia consegue captura duni arguido Sira hamutuk nain hat tamne maka iha horsek arguido Sirne entrega ba parte Ministério Público halo primeiro interrogatório ba investigação ba atitude sirenian liusi processo idane mas que taka ba público mai be iha arguido na intolo maka tama prisão preventiva arguido ida maka honaran inisial EPDS ida seluk JPDS ho ida seluk APLA ne maka tama prisão preventiva enquanto arguido ida seluk nebe maka ho inisial RDCB hetan medida apresentação periódica durante semana ida dalla rua iha polícia nebe maka basic hodi hein prosesu investigação bawain o insa maka bele hatene lolos motivo ba caso idane tamba iha liusi prosesu idamos sidau ehne sidau kualia claro konaba ninia motivo konaba caso idane I tamane maka hinta foti ne saya nesan headline ba pagina idane hodi haturu ba público kata caso nebe maka acontece iha Quintalbot ka sábado liba parte segurança consegue detenduni autor Sira nebe maka desconfia envolve iha caso idane. Ok. Ok, dia kita nema ka informação ya página tolunian. Kita continua ba página hat honia rubrica educação no maniora. Hena ba primeiro informação maka lei proteção labarik iha perigo. Tu irmai Presidente República Horta participa SPE Timor Leste Student Chapter. Dia kaning ya página educação ning informação ruan edet. I informação ni bisa headline maka lei proteção labarik iha perigo. I conteúdo informação ne wensa. Dia kalau iha conteúdo dina kona lei proteção labarik iha perigo tambah agora dadaun iha Timor Leste iha lilu iha capital dili labarik barak maka saya nesan trabalho infantil ba fatin sirne tamane maka iha ne ita foti questão ne kona ba situação iden ne presidente comissão F iha Parlamento Nacional trata assunto saúde segurança social no igualdade de gênero deputada Noé da Silva teten lei proteção labarik no jovem iha perigo larang tambah sidau ki lei ne bema ka claro atau o insa para itu garanti no ka asegura halakon labarik Sira trabalhador infantil iha Timor Larang tambah ne maka o ita foti questão idane saya nesan titulo ida kata ko hori hatudu ba
público kata que ihane susar para atu Timor Leste agora dadang si susar para atu o insha para hare labarik se reduz trabalhador infantil iha raido beni dane. E também hari daun agora ita comemora 20 de maio. Ita hari começa sa dalang nini sene labarik sere começa fan bandeira ne labarik ikuan sere maka halau serviço negócio fan bandeira ho di ajuda ina ngaman sira. Haning tambah lei ne rasik sedau nini implementação karik mak sedau toi ha base tambah labarik barak sa ina fatin continua halau negócio ajuda ina ngaman sira. Dia kono ida nema ka informação iha página hat nian tuirma ita hakat ba página 5 honia rubrica saúde. Yan ba primeiro informação maka Ministério Saúde resiste o paciente afetado tuberculose rihun ida atus tolo cianulu resintolo. No tuirma ML halau advocacia triazen. No ikusliu maka Ministério Saúde posse estrutura INSP. Dia kus informação tolo ne informação nebe headline ya página 5 yang maka Ministério Saúde resiste o paciente afetado tuberculose reunida recen. E conteúdo se informação ne wensa. Dia conteúdo se informação idane kon naba moras TBC men mak nebe maka agora daun mosu iha Timor Leste lihusi Ministério Saúde resiste o paciente afetado ba moras TBC maka rihung ida atus tolo cianulu resintolo. Idan informação ne maka panhusi chefe unidade programa nacional tuberculosa Ministério Saúde Constâncio Lopes maka informa konaba questão idane ne baseia ba dados ne mak sira foti husi bulan Janeiro to omai Março e 2023 ne hatu kata caso ne maka tu caso moras tuberculose ihat Timor Leste cada tina sempre ninia cada fulan sempre ninia mesa número sai idane maka hatu de ne atu insya par precisa tau atenção ba questão idan tamne kita oi foti página saúde kon ba situação idane hatu dumos ba população sira atu insya para bel prevene husi moras idane tambah moras nemos moras nebe maka ninian proseso hadai fácil tambah proseso hadai fácil tambah maka precisa ta atenção inu nemos idane maka serviço nebe maka parte Ministério Saúde halo iha fulang hirak nilaran dit konsekuensi resisto ono moras idane hamutuk rihuida atus tolu cianulu resintol. Oke, dia kita nembak informasi yang página saúde nian ita continua ba página neng hitu to walu han ba publicidade taman ita continua ba página sia opinião tu irmai página sanulu geral iha página sanulu ne informação lu bukida primeiro maka crédito suave apoio empresa acesso negócio tu irmai carqueto dili FC sedaksimo prêmio campeão tu irtang mai deputado tem que representa povo e datang maksina loke supermercado ajuda economia Timor Leste tu irmai husu governo fon ukun interesse emahotunian datang mak parlamento nasional preocupa folin fosai iha mercado no ikus liu maka desenvolvimento hak dasak bangira zera santuan la foliman bamalo e tarik iha página sanulu geral niang iha editor iha conhecimento tuang kona ba crédito suave apoio empresa acesso negócio niang hanaing konaba idanene mai husi programa nebe maka programa nebe maka mai husi Ministério Turismo Comércio e Indústria atau cria programa idane para hodi benefício hodi ajuda companhia sira kan negócio sira o insya maka sira bele acesso ba crédito idane hodi hatutan sira niang sira ne negócio tanto parte companhia nomos negócio ki sira tamne maka iha programa idane husi Ministério Turismo Comércio e Indústria cria programa idane o insya para sira bele acesso ba crédito idane e henemos iha ninia kriteria lubukida kata ba sira nebe maka companhia komdari sira nebe maka atu hakara hetan crédito idane sira se halo sira proposta atau indika lihusi Ministério Comércio e Indústria nomnema o insya para atu hetan liliba
IAD incluímos IAD atau OINSA para hetan kredito idane tamane maka OINSA foti kestam idane ihane konaba OINSA acesso ba kredito idane. Ok, haning ação hira é importante que bele fodo de benefício para povo que ser liba sira de bema ka dadang ne halah hela vida negócio. Ok, dia termita continua ba página sanul resingida continuação no ikus liu página sanul resin rua figura ihane ba iha figura internacionalidade, transição energia no desenvolvimento sustentável de Timor-Leste no dar nação a economia aqui. Dia que ida nema ka informação nebe jornal STL publica. Ba maluk sira nebe maka karakatene klian conteúdo hosi título hirak nebe makohin ami fosayona bele acesso iha jornal STL edição ohingen. Dia maluk sira ida nema ka programa editorial hosi studio hau Zefa Parada hamuto ko equipa nebe serviço hato obrigada e loron dia.